Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati ande onsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Yo. Well, yo. 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 Well, yo. Yo. Kichwa nchicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. 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 Oa. Hausiniambia kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. 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 Ritko ria mirongo itatu gose omugaso bwe mirongo itatu mutienyi no yoikomi umwaka no ibwechiri bibere mirongo ibere na itano atigaire amatuko ange mirongo itano no monabere umwaka yiga bwechiri bibere mirongo ibere na itano onyare gwa kanse ikionga chinsa isano na imbere asenchira yo wenge kuri gitasini kia getembe nchingoro kwa Catherine Nyabuga Vanessa Nyabuke kuraso muntu ribo imanyiriro Mike Wiskore studio akabenera kwa nekebuna chibichechi na Mario Gingo ikirachira asenchira ire yo wekirano hikaranso ke obena intugo ikomwere tukomanyiga tiari atekire nabo igo agendera tagwatika kurwa imina isko yorogongorwa gusi togo cha
akakorwa ase county ya Kisii anamano korwa nyancho nigo ya matayemo yomosubati nyagosira Jacqueline Ochora oyore ase nkendu korwa ekinyoro kya nyancho yaboririe obokonyi bogokonya omwana ye ase rieta Peter Ochora wekirasi g'ikuminemo ase skuru ya Getembe oyune obwateranitiwe ase omubasukano na nigo aganire chishiringi chiribu 350 gusangania amateyo gwetere gitasine keiga nigo omosubati Jacqueline no mwana ya Peter bamenyire ase chinyomba cyo gukondisia gosego komboigwa ase boigo babeire bakomenya na makongo magega yo goserigwa kurwa sobo na bambura bamwabo Marita ko Agnes Kianuma nkagaiga nyancho mama minto vasirite ubaba minto yarange nyancho kerara onekera mama sira agatende kusoma tugatigara na baba nera agacha vasira tugatigara ni antiane arabona yasirire tukaseri kukuru nyancho ni chango chani kono tukacha korent. Majina naitwa Peter Ochora. Nilikuwa nasoma shule ya Getembe Secondary School form 3. Tulikuwa tunaenda Matanga nikapata road accident. Mainika boni katoka nje. Then nikaendanga hospital Tenwek. Nikakaa huko for almost 2 months. Lack of money. Nikakaa huko bill ikakuwa juu ikafikanga 374,000. But mimi nikawaambianga tu sina do na hii haiwezi patikana. Wakaniambia waenda nyumbani, then ukirudi next hiyo nilikuwa inafaa nirudi jana ndo nirudi na do. But hiyo jana ikuwezekana juu mama alipass. So na matanga ikapangwa ikuwa on this Friday. Ona ntuna nchebino mugambi narabegeta bantamo tukaliye besanke ekero lyo mwana yanyora accident tukamuirira uchiari Tenwek echia togete bano nchichi etiko monyarira komokonya nonyene kadi eri asha abwate eya tumegete ikaera chibesa chiange mechikaera chikakea ona iga chibesa chita keire ne 350. Ona togosaba gakibali ole abasamaria baya baranyare komokonya babamburo koboko na banyasa ko basenia singenje enjire ye motora konyane ashimiwe ito diuki na gusabiro kokonyi asingenje omwana oyo noyo mintanto nikibagendi no mungina nera tonya toto akitwa basabire mwensi mubwaterane noyo minto Simba Radi na muranyare go kurukende kerikira atoke konyo omwana oyo asingenje ona tabwati asagotamira. MCA we wodi ya Gesima omoske atu tinyamino nigo akwanire engana igoro yekiumbe kyogo tukachimbwa na boigo bokurumi ya Ethics and Anti-Corruption Commission gose EACC gocha account ya Nyamira abori tukuregoro na tukachia bisi che account yo okwana korwa ekenyoro gya Sironga imiye wodi ya Bogichora chinga kichumo yagabogo sira ebyombe byabana boda oyo ogosirokwo gokorawa no mujumbe we county ya Nyamira gosomo wakilishi bwabangina kuri county ya Nyamira moske Jerusha Momanyi atutiniga mocha omugavana Nyaribo aseboigo airera amamochawa ali abere bakomomochi. Mheshimiwa Gavana uwate bete igoro siasa yare gokorwa ngoro gokorera siasa ana no mosaja ogoteba tugitiri konyegera nati kwagwate makosa ingota rekandereta atebe nonda bwate na muraba saja makosa timbwate yarata kera gocha assembly asemi tebia goteba no bolimo twamorangereti ando bana batane ke basigari taracha emido toko mabunya bitatu ekabo kretu anega senate tarasa sinna moja moti nyonane amagosa na rekanito ebinte bigato mko chari sabato beba ko minyoki ana gatebiwa abutaba ntaba ba irre kibesa cy'abanyamira aba bagwate part of the team senate ya matebeti akora ali tebito bigato AICC na
CID DCI Beyonce bikatoka ko rwali Senate wale getaka tayari abanyamira kuna siasa ko rwaniwa kangana tebe ngo rwani siasa akategwa kuta mawasili arali akanaelera no ya matarachi okora ngirwo ja sebuni wate aba baisi bali nebisaka nebiribira akuna ta gochi teke oyo ne no mondo minto mushimiwa Matiang'i ane kare to ya korigera ni goeta bali ba doske naro ni bana tete gose egotiae mushimiwa Matiang'i tete to tebiga no jama ni ba gose egotiao mogotara nere toko kora na nyama nyalibo nyamira ae nani no kwa motwete kachopo beke chikoni akore gasuru chikoni otika bata bana wa james no goteto obuya obo mubwamo gusi nalibo tolira tara takorera magendero yoto aba manyamira batokerete yoko serikali ni Matiang'i ki Matiang'i nayo no bena kubwatero tuto sana okwanira ekemeri giechae nigo omwakirishi w'abasubati omoskejerisho mumanyi abolire ekamati ya adok eyo yachorwa kurigereria igoro y'ekemeri ekyu giechae anene mono igoro ya bonus enke eyo abaremi korwa orogongo rwa gusiana ne mono banyora okorobotuki igoro bunankie kerikeirerete egati abanemi korwa chinsemo kwegwa chibesa chinke ase bonus ye yaera Bantu baito igoba ruarete asenye je bonus banyora ekere twanyora mangana iyo mwato ngura twakura kuru Nairobi twalera baka tugateba ehado committee egachorwa etake koleta obotuki oborato leta rumaine kabisa ngatibese titie itoko nya tokolie bonus ngaitia tia ya ito ba ko teba ngeta ya ito tibwati quality which quality are they talking about ikara kara ko ga nagalia bati ko ngogo test kita na basi baiga baigunga kwanser uranyoro montoni tukene ni kubali moriete amanya ta kwanser ami to ba mbali babu atintere ne ba ko test ya na no monu ngaba ko siba baigu sen kwanser hiyo sisi kama watu wa eneo hili tumesema hatutakubaliana kabisa. Ama ngana kurukuja bonus tutapigana mpaka tupate jawabu. Asengane yegaye kemeri gechae nigo mo director we factory ya Kibirigo ensemo yaye esokire na kubolia abajumbe na barabo bayegerere ekemeri ekyo anene mono aseko yaite machiko ayo abegetwe insechi reforms eryo moremi akonyeke mo director yo nigo airabuna mamochande nigo bakomochwa amamocho yo bolimo korende ekirirete bakanyora ebo osabare mikro ase orogongo rwa gusiba kanyora ebona sienge obotukimbo gendere gokoro njebuno mondo tene tovori tidi koma jagotakuana egere nonye na mangana ya tuakirwa matoba mange anda ataria ito ande no ene serikali una mororo ebinde mbiro manyete oranyore ngano bo montaire mere matari komanya una bono na botoko na koliranga maybe the president ija mega decision yoko APS ya jorete abera abenga na beso mere to bolemi lakini emanyete siasa mono etamanyete amangano boli ikiagere binte binga abere ka gukwana yo bakora te bana nege zwenga wotagete kumanya siri ya mutungi uliza nani uliza kaka ono konyorange bintago kwane binge mbiri bitari ko gana no boli miese ngejera ligere siasa ya nirora imoko tebe kia amendment chinyinge chia takere ko korwa sechae ejitu arengeri ile mangana forms kurupita munya ejiji kwa mereta lijibunge timanyetinga ebinde bino bimono mono tete muende bungaria musugume chia amendment egere no eno muri myakonyeke mbigo ikaiga bya bangale ro wada unga director kwalire ese gwajire ko rwaji kuri ya koraki abura ebinde ebye binge byabonye ndije amendment ya kolirwe angabono muremi andete kogoka lakini bono yana kurutunga tare kitatualire nesi tugire ntugiro choronga itwakora twachiria kuna bono roje egero konyoranga boikoye jane oni kujidora inye ya ne ga ya oni kujidora ibere nze jidora ibere
umu manager ole buone igaba go je kosia ya manu umu manager ole ji factory jabo ikoyo go bali igire ne agency bona ne ji ameni ba itegero ko rubungwa inga igo sengo ja wojara kwa we biesha ba tebanga nkori allowance ya ne nkori na be ke ne allowance umu direct oboyiko ya kori na ye go ja wa fe ki kwende ose na ye allowance ya ne go ja wa fe ki ko ni we ja e kere ko ni we nse ji dora ibere ya onu ji dora ibe ige binto mbire bigo ja bya boru mwerekeo kama we ke president yanga mweresere ubone miyo bonto tagete boikera na ande no ane jibunge jeta ali na ba minto ba bere ba ko teba mangane ji parapara ne yemo ya beto eto chungu eta sa mangane ji cost ekiaro so kolgere ji parapara jeta tigali jito jikomia mono na abu ikatole spare lakini wewe ko na alibo ikoyo ejira mijoka jikomia Togo skabusio moraiwense Daktari William Ruto na barai ao korwa Orogongo Raw Western nigo baikirana ime ya Butere county ya Kakamega iriko igora bene inyagitari ya Butere county okwana korwa ensemeyo Ruto nigo teba na chiguikirania ali baigwana netina Raila na muske Raila na anene mono kweneke bunanse moteyo ime yensi ya Kenya iratigare maiga asa magendro nsemende muske Ruto nigo amochia abarai korwa ensemo yokwamiriria eserekari muske Ruto nigacha kabene itaro ya matukane Orogongo Raw Western eriokorotota na gochakia imirobiri ayoro ya magendro ase Orogongo Raw Western. Waswahili wanasema hayawi leo yamekuwa ama hayajakuwa. Tulimpoteza mzee wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na wakati tulikubaliana na yeye, mimi niliketi chini na yeye, mimi nikamuuliza kwa heshima tuunganishe taifa letu la Kenya, na huyo mzee alikubali, na ndio sababu hiyo tukatengeneza serikali ya broad based ya kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya inabaguliwa, hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Na ndio sababu hiyo mnaona tumeungana jameni, tuweze kusukuma maendeleo kila sehemu ya Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nikiwa kwa mapenzi ya Mungu kiongozi wa taifa letu la Kenya, ya kwamba ile ubaguzi ya zamani, ile chuki za zamani, ile ukabila imeturudisha nyuma miaka nyingi. Tumesema hiyo ukabila tunafungia katika kaburi la sahau, tunaungana, tunashirikiana. Hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa tena. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo, eti kwa sababu walipiga kura hivi ama walipiga kura vile. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Butere, jameni, mkubali tuungane, tushirikiane. Ndio ile kazi ya muhimu ambayo mnatuuliza, ya kujenga barabara, ya kuunganisha stima, ya kuweka madawa katika hospitali yetu, na kushughulika na mambo ya kutengeneza utajiri katika taifa letu, tuweze kufanya tukiwa pamoja. Ama mnataka hawa watu watuletee fitina? Wale watu wa ukabila mingi na chuki mingi na kisirani mingi. Sisi tunawaambia, sisi wakati sasa ni wakati ya kazi. Ama namna Hore korwa Orogongo Raw Western abaringino moraiwense gatiabo France Tatol Wikrifo Paranya Musalim David Moses Wetangula na abande nigo bamutugiye moraiwense asoko gendra gukorera abantu ba Western amagendro na kulira yo kumubwatesia ase oboraibwa. Serikali ya broad based ambayo imeongozwa na Ruto na mzee wetu Raila walikuja, na sisi wote tuko hapo. Hiyo ndio meli. Hakuna mambo ya watu kutuambia tutoke kwa meli tuende kwa manuari ama kwa kanu. Tangu tuchague rais wetu, amekuja hapa Western mara mingi sana, na kila wakati akija ni mambo ya maendeleo. Amezunguka kaunti zetu zote. Hapa Butere, huu ni mji wetu wa zamani sana, na mumeambiwa vile sasa tunaufufua. Hospitali mzuri, KMTC, affordable housing, na tuko na shule kubwa kubwa hapa. Sasa nyinyi ndugu zetu wa hapa na Western region yote, lazima tuonyeshe umoja wetu,
msimame nyuma ya viongozi wetu. Sisi zote tusukume gurudumu ya kuleta amani Kenya, ya kusaidia rais aendelee na kazi ya kubadilisha nchi yetu. Nimekuwa naibu wa Raila Amolo Odinga miaka hii yote, miaka 13. Nimekuwa deputy wa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo Raila ameenda, na ninataka nikushukuru sana wewe. Ile masishi ulipeana kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tulikuwa watu baba, lakini serikali hii ya William mjue iliundwa na Waluhya. Kiunda Musalia Mudavadi alikuwako, Moses Wetangula alikuwako, mawe mawili makubwa ya Waluhya. Sasa sisi tumewajoin. Iko opposition katika Kakamega, kutakuwa na opposition hapa, na itatokea wapi? Nitumie nafasi hii kuleta watu wangu wote ambao wamekuwa na mimi miaka hii yote, ambao wamekuwa na Raila Amolo Odinga, wote pamoja wawe na wewe katika broad based government. Iko mwizi hapa Kakamega, iko mwizi hapa. Akikuja kumdanganya, kalisheni yeye chini, mpe viboko, muambie sisi tuko katika serikali ya William Samoei Ruto. Chapto kirechita kai komina isano na ibe igurechi insa isano na ibe rechi abono mubaso wancho morigere yagetembe kwikira gabu gosara reyo naroto bwate kurwe kiongachi insa isano na ibe asenchira yo wenge toro borigere borobya kwira na tori megeiga me studio chikuraga chinsa ikomi tokoretera yo mona yanda asenchira yo wenge boigo Michaels nero ne kyabona chibicha na murungu ikira chira asenchira ire yo wekiranu veni nyaboke nero nkonya crosso muna wi manyiriro njabona botambe ngoro kwa katene nyaboga tumira chikura chinsa ikomi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabati yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania amabati yega ase nyumba yao tutarire rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukejega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Isiko yabise nabona botambe nigoto kunyara kaba twarigereria abarai ao kuseba bibateli bagalia bene kobwa muno asoro ngora gusi twanya kaba tokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwandira isiko yabisi abera in fact Bugirango wo nere ntangani yo succeed the unity opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari gikomene sana izatu nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo kumaene gwanya saye mbolinga chipara chiane nche by the time nkoru wororo konya na igoire chipara kisi county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi nabo bali Kenya iga babiri n'abandi badatungu bali ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unity opposition started in South Mogrango, and that's the dream I want to have and play it back with these coming elections, so that all can gain with na agaro tu alenga bake nyorete ntwara esreto katakunga matego itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liriago jana na mate short chiri ogotoma echire chinduru bono matena agosuka ogotigere goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize a strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the morning, I want to be a principal.